Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kajing syakri yoblay, kamday tang hayang mani, hanay ngalami siya kajili jong kasan pertay, bansan dor yagi brio, manhikay yagi brio, ban rading kong yaga jingduk. Habang kami yakun election ha constituency ngadai usyakri kat baha assembly ngadai unong tau polisi. Yakni lakran ruba Shanlang Warjari ubalong kortong jong Voice of the People Party na Mairang constituency hakajing pencai pajba yakin nongrem baulami syakmat banyakun yaka election syaki yang dorbar tauan gejala kaban selang house nam Arja Arpulai. Hakajing alang kablalong station jong kasnong pendeng umyong Mairang hakakat santrik uno pra Arja Arpuar. Uba Shanlang Warjari ulo ongru haba jid yikinong mikmat udi ban jid yu brio uban ra yaka suru jong kipajba ha assembly. Hakani ksil ajing krenru do President ke Voice of the People Party uba Arden Miller Masoy Moy. Kaslang prabiang ibrakoi ki nongwadio manhang bak ki shrong ki ba majan kat ki ba yosno ya kini katiar tentang pensuang ngakot ngawerebi banyak platform bansiap idam hang ni nak parti VPP banten syah ya kimak hak belai election bansa ya conduction hak arjar arulai penbaik banten syah ya parti ke jongi ke VPP Pastor Shanlang bisa adan mana besai mai bade presiden juga parti jongi melawan nang banten syah ya ginauren bat kijing temu juga parti ke jongi Upat pra juga Mairang constituency baru kibiyon lang bakibiyo siyaw lingba kini kitulong jimpin sawa sa sisiyan nga kot nga wer yapi bapinayo kapor ke bakordor ke jompi bansngap yung kicintan syay hagi di kisi lau presiden barang bak jongi banu candidate jongi pastor Shanlang Warjari Angkut syay babalay ke parti VPP kami balai pastor Shanlang Rumi hagi bedai bangani election kemamata kipai pak bin hilak ban keli pastor Shanlang balai umi banikon election udan mentah kesini banten syay pi kipai pak jangka Mairang constituency babaro sigata lesi bidang ke jingkeli babalai umi banikon yak election pai pak bin Kamdan kano kacintmu berkuak bor ni kuak boram. Herai kini kecil kendo kijong usimet hakaji agenti jong kaciem. Kalau pulang yu ban mi sakmat ban yakon yakini ke election. Pinsi osngeonu hakani kasi yakijing pensai hakani kepor. Ringang adon banong kumni ko kipai pak be. Kau kipai pak bi ngadon banong kumni Pastor Shanlang Warjari uday ubreo ubatama ke Poltex kadai ke Jingsisa Henry umday pat ubreo tamai haka Mairang constituency wakabong katan ke jongi uday uba syong basa haka Mairang constituency uday ubreo uba jietray haki bebuan kipenta Ulakan benta bangetrai nadus nem arjar kalai bantrai hapdeng jogi konsuet udairu uta ufounder lagi unongseng jaga Mairang for change kawai ki organization kabla pawa agri ki tang ki tang ki joni banlum banlang yang ki samla babanita yang ki samla kuno banginang bangyang bansmer bangyang har ki jam ki jat bagaimana beratna bagi ina sedih yang kemensim kwan lot kwan mentoy yang disimet udah ini ubril ubah kersan ubah ju ubah mensim bajika yang kisamla kidan sibun kisamla naga Mairang constituency jongi kila yuk mensim daga jiada daga jingai mensim jauh pastor Shanlang Warjari oh lesi kadang kila bandang kidang balesi oleh politik small tray bersekata para biye indreng adon balong kumni lesi kata kecing tu jumpi kala balong babakla nama tipatip ya kecing sisa ngai le ding ayoi
Kay kabacha ngakan ma we ubreu nakita kita is chantia we can do yung pastor sanang watri limba ke social media Facebook we pastor sanang watri kapisa ngampa pastor ngabang ki kon sangot ngabang ki kon sangot ngimdan yo ka bangin ba mi bastap saya chantia baro ngite kiri jaga kiri dong ke thang ki buon ki dei ki ruspa Yuto, yakata sota semuslim rem hais chantia, ya nama bangadon sotai, nama kikam, ufo niya wang niya, san, let se ban let ai, keciyarap, nagamenta utau orang ba bagi kesan, ngana let, dah keciya trelang badi poster sanang watri, ya kabukum mulu bre pinong kumno, undang kemensim banyarak, ulum yofu nantang muslim, hari kemensim kejangu, lagi bre kiwan ban o ban yato ikicie, uklai banle trum nagamenta, ban penbit penbiang, ban biang lem, kita iki perlok jongi ki badan, agak jula agak jongi, kanam kotang kata ki perlok bi, handong rang, kay kebaca pioi hamidia, wei orang ba, wei kelongi kisah tang mukba. Ngelak lang mga badu, banyak ay mensim bat kumjuru bando senyang lem. Kamtai Mairang constituency, ulet satai daga mensim jengsiau gekle, banlet banai mensim, badu tau orang banyakan mau, udayam badu dong pastor. Pilarung segini komisen, ngada dewai boleh, unkeran hakikat tak juga Mairang constituency, baginya iya pi, bapudai kecingkermen, yang dibetok ke barang ni, yang ini ke konsumlah, bakal lawai ke jogi, ini kedai ke betom. Parlok bet, tidak sibuan kiai ladang kedau, yang kikam jamu pastor salang wajri. Uday obreu baskem kanong rem. Unsanang pensamu ya suyang hangne bagatu ya kai kabaulale haga jinga nanti jong ga jingem kabala penong yu bani ko election. Uday tangkata kai kabacia ya kekur ngakan mau ya kawai ke cincia ya sungo sibode ya kekur walang hantai yang usut ke cingkel lot mensem jongki. Ki ai, ya ke jaga, ya ke sokar jela jengi bansna, ya ke dispensary, kada dandru kita ke jigot bagi di bantung wei kami berit, naga kur masuk, naga kur walang ham masuk. Andrai kita ke sokar jela, kalau kici pok yaki, hadu arsnam kimla banne ya kita. Tuhan banyak kerana pastor sanang watri, bagi kum ketim, nilai selong banyak kerana kiporan, balor, banyak baga sorgar jela kan mla banne kumni lada ke sorgar jela ke top ya kai bagi pada jungi ki aglo mesin ke sorgar jela kan yo jaka sula salisi bangsna ya kijinan kam ki office bagi hostel na ke benta kadang ke thani bertuai dia kon ya kene bangi job Isnungu udah ubreu betansor kila bersang kiwai jumlah sistem kajian nanti harga jialam jom pastor senang kani kakam kala urlang yang radang yoi bau deu ubreu orang kala bandai kepala keren dekiwai kibabon dekiwai kibadan bakiran tapi sa undang ubreu la terkuyu wai kemensim kajingket klik wai kecapin boyoi penuban pelila pelinti ya kadang katan kejongi baru kuai kadang kotang kata suap dengan song kilong kami maafkan dengan haban sekedau kilong kami nangni namairang penting yang jongi ki ya kecingdom ki haban tiadom si hajar sitiyau upastor sanang udang keren udangang si hajar sitiyau tiadom ki paipa nang sosinong jaga marang pendem yang ki basong yingwai nang nu kinyo sagabay sagabay lai sagabay ying nang nu kinyo ki long kimi ki wan banyo to pastor pastor ki mi sekamat banjai kami nagamanta jang ki long kimi namta ki ying ki bodok ki bam papar ban thi de gombam gombi batan hiru hirapoi sagatong joge jingjong
Parlapi ngamdam sibuan banong kita kibanga ngayon kumuway ni samlarang ba habang buat panitray sitom bat upastor ningkonge ngiyay mo yublay ngidon lang hindi kumne ban pensay yegi nong ren gajongi happy way nong song snong jong snong labi ye gajongi ay kublay babring baylam mi ka meeting gajongi ni ko por nak benda kali meeting ke gerbang ay kublay ba adan belum presiden rangba jo ke parti gajongi ay kublay gerbang ye baro kinong song snong nadu kinong song dukan kinongnya auto kiba kamai kali nong keda jubat baro lem da chair ke tengi pi iway kidon na tengi chongpi kibla ji yang berbuat mengayeng ke polpen banyalap je ke tim ke jong belai beli rasngo banyalap je ke tim ke jong belai minta bat kali balai uyeng ang tei dan gawe ngapwa bat kenai di galong garang de ujo beliau banyalap ke polpen bangayeng handi minta banyalap ya ke sinsyar ke dalam ke bekut ke sinsyar ke dalam ke bintang balai ngecam suka politics nong di kita sibun di dau ke bang sebensyai minta balai ngekuat lingkong di nong song slong wan mansap ya kini di bensyai ke jongi la pidon ke yeng ke sen ke jompi sa skor kindiat ya kini di bensyai ke jongi lalu ke snem bang declare bang yekoni ke election agas nama arjara buai bila don Gibriel kibala tuai Gibriel bertuai untuk kecacan Rio bagi Gibriel bertuai bagi keman menini kidon pat kiwai pat kinong rak kubor lamler kibala rak kubor lamler keleng yang tak kita bertuai untuk kecacan Rio ngeston betong tangkat ni tu beteng bertuai bangin tau temai ya kecacan Rio kejongi nak tak kita kubor lamler ngamdon ni benong tanggawai nong tu kelak memut yo kegerto ya pi wat jukran lamwer wat jukran thala borbol ke jikai ni ke parlok ke jongi aga politics pun yo ke tok skor ni era nginum kren ya ke bom sisa nomor ke bang ikran ha ke por ni ha banai jingkai hakmat jong piu pat ba panya ha banai jingkai hakmat ke jong belai kambe bagi syukur dok tanggung ni naga sentor ko jingin persang bang kren tang ya ke bom sisa batang ya ke bantai lawan hang ni mentabat pensai pi pat ba pun sgau tu ya ke jing kodor jong ke politics di tempat di bompat sgau tu ya ke politics yang belai bo pastor mi bani kon election balai bakat nakam pastor mi bani kon election namta chong pi ngakot ane pensai skor ya ke jing pensai bila sgau ni kiwai Gibriel ko amba upastor upaspa ila pen sawa ki kubor lamler babunjai empat yo sgau na kisentor ke jonga sabab kampung sang galong ye pi wei inong song snong snap ye jing pensai na kisentor ke jonga Ilang jibang upastor upaspa bani kon election ngasidon batong tanggan ni Karang elek sebeneng, anai lakat mana ni ke partai ublay nung kelingi hidan bang atau kando, unung keli kata, unung keli melale ayu mengapu ini kumunong mikmat, kumusodar, melong dia musodar ubasisa, melong dia munong mikmat ubasisa. Ibabun kiong kuaspa, ngakua bandel pai ke jumut jong pi pai ba, pai pat cikini kibriu ke behes ba, kibai kon election, pinong kikua ayu. Kapang ngakaung kejongki ngima bantai hari kecewa berway kamat di kejingduk kecewa kejingi mentah kam dan kam cu kala jok kala pra ni don kam ban benba balai ngami ikon election kemla batai jadi kesamla menis kemat kitau jong election majing sisa ngam kuat bagi ikon election kam judon kejibut cepekat hana bangan ikon election mereka kitau ki penggor dengan bang haban mi bagi ikon election kemala supek kejing jot kedang jala kedangwan Tindak pembijing mitku yang de, mencuang ngetrai bagi kawin ke projek, kalau sponsor dari Amerika, hangre pojirang bertegi longgi yang dibeduk. Hangre ini markan ke projek, tapi banrat tingkong yang kejingduk, haga kerteng ke jongu jisu. Di tuan ki political party, ki bersyuan yang ke kerteng, ki kangno, Harja kalai doa jakat hari one train orang kemarang ke jongi. Nadai ubriu berjusudenat berikai ke beriu. Nadai ubriu berjusudenat berikai ke samla. Abang one train hande. Kumu pastor hari ke marang prestri ke premium district. Lalu kita mengatrai ke pastor. Na jusudenat beri gendu igi driver auto igi nongsong yau. Bani beliau jumat. Mari ke jingduk ke jingduk ke ban ke jelajui. Bagi form ru ke marang itu cing.
Bada mga yad kaleng jong ni konsensi ke jongi ki parlok be ngadhap ke jing slosi banyo I ya ke jing sa nyon ben jong ki breu ke jongi ya ke jing sa top jong ki breu jongi ya ke jing sa syukur jong ki breu ke jongi agi snem ki lek no aga por election marna ke jing pa ke pra jong ki tama wei ke parti pe dom wei wat hayeng maniru pe dom wei long mo kong kita ke politics aga jing sa kli dom fly sawut candidate yet ya ke nong rem jong candidate bani kong ke policy mo dan yet ya ke nong rem kalau kanti jomar ke kita mendapat di katriang di kubur di pomte ya ke menang salang di pomte ya ke jak bereu ke jongi ngalui ya ke jing sedio jong ke politics bar lagi singap jar ke noi pi kum ke jelangin ngam sin ke sini abang ya ketinggian itu dia montre marang nak mau igo ke jing jia namar ke jing bombiang jong ke sinsyar ke kadar arnot ki kon di babreu ke jongi kita de bentu no ikakti Hang teh hom pedam, namar kajing torti jongga misial, ikon ki babreu, bapli supu untuk transformer. Ada ben ket no ikakti jongi ki stom, ilak ben ta untuk transformer. Hau besok kumjo ni stom jongi. Ada don ki sodar ni por no pi, pet ki transformer stom jo pi, bagadam ja su sai sen. Bapli hang teh hom besok leng da buram, ya kran ini ikon jongi logi yang bedok. Namar kajing nalor kajing tok ban sedek jinge, ka dau baro kajing torti jongga sinsyar kadar. Terus kata yang ke politics kedai bercabok kita ni beriuk berjalap selhem yang mana kelap yang kecing bah election tak yang krem pisah nemlong dong yang bakom kita kinong elap pihak manusia yang mana kelap ikut bah ada yang lang salang politik kipen stil long bukan kita kata kecing elap kemudian jembut ngimi cene bangsa Indo kejalak kejungi agawai kesinggal ya selong agawai kesinggal ya selong ini tu ipi udan wei kena samla Bada banglai yati selong dan wei kuna samla wan dan kedok yang au jauh geman. Banglai ong balai hijau mat, balai diam gumne. Uyang ami tu umpama yalam bamja banglatangan pelan. Yalam bamja banglatangan pelan. Terong balai uang ngelawan wat belah selong ta laisngi ngakan yo belah. Laisngi ngawan wat belah kan yo belah ipesai bangara ana senong ru ndan syu. Ngai syong ong balai senong. Ong senong tugi kamdon ke kamai ke ji ke babiang. Yang peci kuan ngai di kuan suat ipara cuma ki ap ngai chau mat lang badu na berhak ki lok ki be minta ke chia itu samla la syai ke chia i samla ki jongi haga ni snong penem yong lagi singap jar minta ngala he lasan haga ni snong penem yong kumbal lai pu prasnem ngala pe bakhuit ante ngala pe sanang la lom parking ngala mat ki jinge Ngai ngu yo play abang mat ki jinge wai ke cingslor bangan yang hande pat khot ki pi ki nong song song yang ini toi pat yang ni chala jingi kepala pencet ki kuan mentoi nong ni ki tau ki bang shem kamla bang cepet ngai i ke jinge joki bapon ki long hieng ki thon ki long hieng bapli da perslap bang biet siap pedang seperti nang to nalor ke net hap kop setar par na jorong hatu mencus ngamo hatu mencus ngam bagi Long ipi na play na kun yang penting yang nyerap tentang jongki ni lai bagi lang salang ko jungi kala sinsyar daga kwan mentoy daga top daga syukur badai halo kini nong rem ka pelong nga bangan mi sini ka politics na mi sini ka politics dingkong ngong ban sando ni gibreo ban hikai ni gibreo ada dai tagi some scheme with the bani kon election some scheme sate wala kata ru kita kinong mikmat kita some scheme bagi hak pecah ke parti sispa na ke sispa tambah dipon di bom dan gerteng pak inong ai sispa lagi sispa hak ko benar joki dan gerteng ini sispa lagi sispa Menda kinong mikmat kimpanang daman some scheme ru noi pi ke marang konsesi ngidon 10,000 got kinong takut na prengi 10,000 ni hapan jiet tang wei 10,000 ni hapan jiet tang wei pun kren ni jinge joki nom na auto pun kren ni jinge jok nom song yo song dukan ye ki kuan samla hanta ya assembly sofi na prengi 10,000 ni ma ban pai wei na ta dong hapan jiet yo long mikmat lagi ngelak gelekan dia assembly lagi sofi bahwa assembly nampak jui ke jing kren ya ke jing kedom jok isnong premium nampak jui berkan ke jinge jok inong na auto jinge jok ju ke jinge jok urut uria gile rain berkan ada assembly wan cekot sesit ko gibas wan cekot sesit gira bat pulet mengipai bak lagi lu coba dia
kejing cip dong di kemat kadang bagi cip jauh beriau bandra yang sur di jompi hangte assembly jom berbor di beriau ngami bani kon election ha konferensi ngandeng sakri jompi ha assembly ngandeng knock out kursi betul you bisa ni atang di surau kicing nande ngira hangte assembly jangan cuan pas assembly ni apa ngira suarne ngami bani kon election ngami ban saindo di beriau ban ikai di kon samla di jomi di kon samla di tas dan kelenjam kejing seliu kejur nama boleh don berpelat yang tidak berjogi kabar kami beri kon election dan persian bandar di kami kejing dok kesensyar dah kejala kejing sankhau tu lagi senang milayai kejala kejing kahap ketuk jong kiwai ni kejala ketuk tam kejala ketuk rigi sofi bagi nong mikmat pat kidangnya kiu sibu bilang long ipi barang IP sang spak election sinamlan jaga kejing dok baru kita kami kepisah tabang ngam cukin po iki beliau bang sang spak labiang sang senang ngam cukin po kumi digiwai bagi ken po iki kebeduk kini kebeduk aitak syajar labiang sang senang ngam cukin po iki beliau wadip pada pisah kalau berengkam tang bagi kuak dan play dekelak ini tiga berkapi minta ketuk singi ngawan hanong priang bagaimana hanong priang nanti si kita yang berpilih habis kejar ukau berkikit aspak sampau dan kebaikit baikit kau penai aspak per-election ngong ipi balik kimpo ipi kade-kade kong judon bawa nikai ngong kini ginong dikemat dan dikikai hap nong pandai kicu iki kempat kotbor ngong ipi kiwan bat penbir haba ki batok ki barang li kilek penban bat penbir haba cikapan hikai kidong gilong yang berpilih gilong kemi ke sebelah cispak pravau hisni kinteng yo belah tang lai sini nama gembiang kesensyal kada Cisnam nang yo kano, nang yo tang sang lai puja, dapat mu lai puja senam kau kalau ye. Busa di nomik mati kau itu meeting ini, kan arlak, kau itu meeting sedih, kan arlak, kilong yang jadi lai puja di bawah senam. Bentar pensawa, bagi ni lebah pi, himdon kam show yang kinong lebah, hiton kam yang kinong pendah. Mari cuai sang sepapa ubah tu, amentoi itu perlu noi pi. Kalau dari kepor bagi pakat mai, kunong song kita jadi kli. Kipin sawa, bakat ekam pastor we, ngok kajing sekrio play, kandai tang po yang mana? Ngoi pi, ada pilong dengan amniam, di pilong iru tapi asap di bangsa kam dor mak jong play. Ada pilong juga portex, di play dengan torong ke koi, dari cingit kli, dari mensim bertaruh bagi kam ke begintang, dan kam ke play usmo bahaya. Waktu saya lambat lapar, perlu kapin saya, wani kendu pengangan pensai pi. Waktu saya lagi yang jenge jogi nong song ke jogi. Kidon kinong Islam, cuma kurak bandutino kindong siap jogi nong song. Atau ni sabjar kata. Lemdang inu penyekon mendang nogi, ngin masuk, ngin babe singkasi. Cua bagi kun ki jogi, kinuan menggedan yang jengtat ke jengah bertepi, orang yang tahu temai. Kidon kau ingat ni UP Assembly Marwai. Dan bakram lo, bila mau bakram Assembly Marwai, kat ketuk ki jengah bamsap. Ini kepikir mau tinggal usedra umisyak berua betego. Kini tak kimrau, hak Babylon. Kini tak sama merau Babylon. Rebau play penekam yaki, kidon yang kecil slow. Kim salia berkat percaya usim, Nebuchadnezzar. Kini tak Babylon. Nama kijeng scam, hak nomrem juga hak bagi jisha. Dan nama pergi pada Pyongyang ini kon dah hak bagi jisha. Ini berkini itu assembly jongi. Itu juga akan boleh kijeng nomrem bos kata marwai. Itu juga ada I love ini. Dari cok ke hak noi pingam salia berkinjo yang jong jengem. Dan ya dai pi. Waktu sak penbi, ketika pot amde show bagi sak penbi, di parlok ini jeng jongi. Kami channel kam daga jeng teplay teplay. Kamde daga jeng pencongset mana-mana. Yang sabatai kumdo kini dia pencot buat dikam di baketang. Ki pencot dia kesecar kada ke jongi. Lemdang ini penjeng lamba. Waktu babe show saya sih. Waktu kemen dia kata masak berpenbi. Ki wala priya nakeleng jika ban penbun pat. Bawangi apun acap tande ban penting di pinggir pai-pai. Juang dia lagi pot. If you vote for principle, jangan vote berway rumlai. Habis yang kita nak berhak, insan tak ngendai penting itu. Lepas dengan tiang, kecuma kadang wan di celah kecobi. Kamu desu bagi cina mekman bagi melalum dor. Kamu desu bagi cina mekman bagi tahu yang kespa. Layu kita ngelam kespa balik ke celah kedok. Dia percaya nombor yang kita pilih kecobi. Balik pakai cie ini ke parti. Balik ngam cie ini ke parti dari Thor. Balik ngam cie ini wipat ke parti. Nanti tu ini kita pun di political party. Kita kuat dengan bagi ikut election. Ningkong ngajit ke parti, nomor kian ke nomor. Jauh clean politics.
kuat pada hijab diberi kena ibadah bagi job maraton di kepisah. Ini mau ucap mau respa, ini mau ucap baru belum, ini mau ucap mau jeng ada nongren, jangan hak bagi sisa. Santai tu lagi senang belajar. Isolasi banitu. Bagi jelat di periode belai, kejelat di periode belai, la pencak buram ni kejelat di periode belai, bagi parti rekod di bawah bamsap ni. Dua lagi senang ke Sokar Kongres kelas Sincar, layu enam bamsap. Kami berdiri jom ini yang bamsap. Hadu kecing juga hadu kecing empat jum bamsap. Kemudian pinang ketika kejelat bamsap. Parti Kongres kalau pelayan jika cak periode belai kejogi. Kalau pelayan yang cakap betul play jogi, lapil ke Kongres, bukan kita secara sebagai businessman, mi sebagai parti NPP, lekam lu parti NPP, ke dynasty politics ke secara, cuy yang ke secara, kaspa kita ini keluar kita ini sama ki, jangan ki pada, ki ay tang sakilo kau pun lockdown. Ketang ke parti, kita pun kita rejen. Kelam ke ISBT maglay ke bamsap ke sinjar. Wajib kemen menyo jingking lan ron jim bamsap. Dia kadang ke jim sawi ikut ti ke jogi. Nang betul ke parti PDP ke parti dulu, abang parti dulu ke betah benai di dulu. Nelson Mandela wamendo. Wini ke lokal jong ke percaya. Wang. Beliau betlah nang remkat apa yang gendo, penolong fit penolong mengalam. Parti UDP, bakal PCP rupiah, Kongres rupiah, kepondon nongre. Tutur kalian, dijon kami ke parti dulu, kebetulan dia kenal dengan kebesaran. Makin lebih baik dia kau akan bertanya ke parti, sebagai tuan presiden barang Pak Jokowi, yang seperti dia ke parti, hari ini ke parti ini, kaya kenal dengan. Hari ini dia ke por, kalau dia ke por kami berhak terima. Dan cik ini ke parti, memang dan kita akan diberi pesai ke bangsa. Dan ada parti berbangsa, lalu trek beri election. Maka ke bangsa, kalau kita jeli, akibat jangan belai. Ke bangsa, kalau kita jeli, akibat jangan belai. Ke pencap dia kecap beri ujungi. Orang itu kenal beri kita. Dan dia bawa belai untuk kepua. Dan pres kita hijau. Ini jadikan beri kopres. Pendekan benai besar. Jadi orang terisokar. Yang penting air dia kata. Dan pergi pada pihak lah. Dan seikta, bantu amai lang jogi. Dan diberiau kepada ketua serta jono IQ ditrai. Iweng ke bangsa. Nakwa bagi election arjar fly. Kendai election bagi beriau jogi kirim syak talk show. Tumpan, nginti rumpan, tumpan, tinggi sosok. Tumpan tinggi tumpan. Dijual jangan aku mengalang bende, mengalang bende. Ini begini keren yang kisah. Election nabi ini penting kenapa beriau jogi kirim syak talk show. Kirim syak syukur show. Wan bende, kamne gitu bende. Ini orang bende, orang ini kan hikai ini. Tapi itu sesuatu. Election aja fly aku bagi beriau jogi kirim syak talk show. Kabar. Tolong makin nambah besok. Mana ada cik nak ikut dia syak for election. Mana nak pesan sasaran dia syak nanti. Apa kau ada syak enggak bermain gitu je. Betul itu. Ini syak tak sasaran enggak bermain gitu je. Balai ni lagi nang alam. Nama cik tak ikut. Nama kau kita pensiun nang rem nak besar baisha. Hey cik semua. Bang kita orang ni ada rapi kebalang cik 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 tu. Long mau kita cik nak ikut. Oh, lain apa yang baik hostel lembiang tu apa yang rapi? Dari biang di hostel sarkar, dan kami kita baru. Kalau ini yang berjibun kita benda, kapoltek kesang dan station, kapoltek kesang dan lingkar, kapoltek kesang dan jigarap. Kami dah isu tang itu kita sang kali kemarin, kita benda lagi. Dah ajak belum teman ikan berkiru. Kalau pun sawah keluar ramai orang kira kuat, benda itu berkemat ikan kan. Rajura keluar ramai. Kapoltek di perlok dia jadi. Dan nyemlah benda pencai kita. Dan nyem tu akan fly. Wat babi isu. Babi dia berlakon. Ini angin lawan diwan sando. Kuat berpikirna. Dan putih, dan putih yang ini terlah. Dah kau, kabang, baru yang tersebut dah kau, banyak bercok dah kau. Lepas angin kena kekam dah kita. Ini kuat berkerja ni lo. Idan ke businessman beli ke buat kamu kekam lah jom. Hasil beli berpor, kisi kausian juga berpor. Kira keren ni kisi kaya tamu tak berpor. Ini dah kamu berjit, jadi statesman, jadi non Taiwan. Kamu ni show businessman. I love this shit. Kajuan ke beliau, I love this malang. I love businessman. I love this shit ini. Kini long dulu. Dan jawab betul. Ini kisah keren jangan ada por. Dan jawab betul. Tang Islam macam lo. Dan betul. Tang Islam macam lo. Jadi, dan jawab pada kisah kuat sebab dari tang lagi terlang. Dan ada por.
yang sini ke kuat jangan kau tapi baru kita masuk sudah yang ini tadi temai ini kejalan lagi yang ini sendor temai kalau jod terperah ini mentua itu berkesenil dan kam tadi belum jangan ini temai yang ini kejalan lagi kan ke top ke suku kan ke bangsa bangpong bau play ulang klik jom kejalan lagi kau usia klik jom kejalan lagi play udah klik jom kejalan lagi pada play ulang klik jom kejalan ke jimha kan wan biang hari ini kejalan lagi play berku dia kapur berkodok lagi Kublai Sibun, Kublai Sajardo.